Pemirsa, pengelimbakan kasus positif COVID-19 ring Denpasar mewali ngagengang. Alingkup pewidangan keuningin wenten kalida sekrama positif COVID-19 antuk selanturnya ini pacang ke isolasi ring genah irika. Wewidangan sanikeni isolasi megenah ring Jalan Gatsu 6L Dusun Terunasari Desa Daupuri Kaje Denpasar Utara. Manut perbekal Desa Daupuri Kaje I Gusti Ketut Sucipte sedurungnyane kali diri nainen rau ke Jawi. Sesampun mewali saking Jawi kali krame sungkan tur kesuap antuk hasil positif. Selanturnyane sopir sane nyemput kali krame punika kejantenang positif. Sangkaneng meneng ring asiki kos-kosan krame sane lianan talar kejantenang sungkan. Santukan ake krame sane sungkan cutat nyane ring tanggal 21 Juni warse kali talis likur wenten petang dasa 3 krame kesuap. Asilipun medal ring tanggal 13 Juni tur keuningin siang olas krame kejantenang positif COVID-19. Dados nyane kali dasa positif, raris kali krame sane nainen kejawi rauh makin sampun kenak. Perbekal Sucipte talar sampun memperkanti sarang Satgas Kota Denpasar untuk ngisolasi kali dasi krame sane positif ring genah rumah singgah. Bali Pos Nguningayang.